Biyag di tao. Hello! Welcome manan dito YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo? Sakbay tintay panangipatangatang iti sabali manan nga istorya wano episode dito'y drama abiyag ti tao. Kahit kayo pa kablawan iti naimbag nga agsapa, naimbag nga aldaw, kanaimbag arabii. Sapay kumata kanayon kayo nakaradkad. Kat salamat iti kanayon nakadayo amang supsuporta kan mangururay kadagiti uploads tayo. God bless you all. Katita, intay nga ro dandanggan ti sabali manan nga episode dito'y drama tayo. Biyag di tao. Miko, makaumay ka kadinton bigati balay? Mabaling kanimit asaan? Group project tayo, teramidan tayo, Iso anas kan nga datay amin. Ang mga saan da kapalubusan da uncle mo. Agpakada kiti nasayaan. Kiniring Pasko pa'y amin dagi tinaskan ni Jabalay. Iti kasta, awan ti makagapo, tapno di na palubusan. O sige, namnamaan kayo ton bigat ha? Karen, umayak nga umay. Sagbayamapan kay papanam. Ilabampay dagiti kawas mi kaniantim. Nalawag? Unangkel, ang mabalin ka din bilang tasaan ko amalpas kat ituloy ko inton sumang petak. Ngamin, group project karamidan mi. Saan? Naske na malpas mo amin. Gapot at napapanak itong bigat. Kat kasapulak ti ado apagsukatak. O sige, aglaba ka rodan angkel. Saya atem ti panaglablabam, ha? Diyak kaya ti palpalaran. Nang runa dagiti branded akawas ko. Annadam asaan na mamansyan. Unangkel. Salpag ti bakla. Awan na talaga ti amuna trabaho. Apay ka dilakay. Anya ti pagungungtam. Kitam ti pantalon ko Nay, branded da ito'y. Naman saan ang ti pantalon ko. Anya nga tayo tingkas-kas na naglaba. Anya? Sumangpet tula day siya bakla. Una yan day siya amiko. Sapay day taje pantalon mo anangina. Ay, huwag nga rod. Diyak pa'y nausar itinapayag. Dinadalanan. Ala, kasaritam no sumangpet. Agsaga na day siya bakla. Saan ka kadiya makaaw-awat? Anay ko, apay nga tinong padaklat tanangkel. Kitam tinamay ami ti pantalon ko. Anyat ingkas ta managlabata naman siyaan. Imbagakan ka saya atom ti panaglablabam. Ngam saan ka makaaw-awat? Pasensya kayo nangkel. Diyak mo gagara. Di ko namkindi, ingagaram salbag ka. Isusiguro ngayon padawat na kadagiti akin anakin ka, gaputa kasta ka. Awan sir-bim! Anya? Libre ti kanam diti balay. Da kami ti makaamoy ti panagatal mo. Basit laabanag ti maitultulong mo kada kami, ngampalpakmat. Angkel? Maminsan pa'y nga ramidem ti kastoy. Oy no, jak amu ti ramidakan ka. Oh, ape akas ta tilang amiko. Kaslan nagsangit ka? Miko ko naman Mika, kung naklangarudan tiyawag mo. Alawanan, Mika no Mika. Apay, anda ka di parikot mo? Tsaka mo, nanya ti aramida kiti biyag ko, Karen. Diyak kung kabalan ti mapaspasama kanya. Ha? Apay, anya man ang tinaramid da uncle mo kan kaya? Amom, diyak mating gagaraan naman tiyan di pantalon ni uncle. Ay na, kasangsangpet ko lang di rabi kat tinungpana kon. Ha? Basit mo tinagbiddo ta kabanag. Yan para kadakwada kat nagdakkel. Ay na nagriga ti kastoy friend. Siguro, no si Bibiyag pa'y nagiti parents ko aging gaita. Nalabit asana kas tinti mapaspasamak. Ay, unay mo tan uncle mo. Mismo pa yung uncle mo. Ngam kas na titrato na kan ka. Uwan nga ron.
Impagarup ko ang ipatagdakas pod nung anak da. Angam saan met? Siya ti babaunan tayo di balay da. Uray biddo na giti anak da. Siya patla ti mapabasol. Ne, apay ngay, kanayon kamutan amarabyan sika, Miko. Pasensya kayo, auntie. Diyak namin nakalugan iti paawi da. Nagnag na ako, taon pamasahe. Di ko namkit de. Isad sa jam tap numaliklikam dagiti trabaho dito'y balay. Ha? Libre lang arod amin na nakasapulam, sadot kapay lang. Ha? Ay, no si bibiyag la kumadagiti dadakkel mo, isublida kan kadakwada, awan serserbem. Anya? Ala, kartigam, ingka inawan dagiti nanganan mi. Lepasampay amin at trabaho ijay kusina, sakbay amangan ka. Ne, apay, agisang ka itin na po'y? Walang kel. Diyak pa'y ngamin nangan. Aniya. Ket, dapat imbati da ka nama. Nakita kami ng uncle, ket saan mo ta na mabalin na kanin, gaputa. Itip jita dayo itay. Ket, anya nga ruti kayat mo? Da kami ti mangan iti-itip. Saan mo ta, uncle? Ang kanin ko mati aso mo na day jay. Aniya. No anya ti ibati miya kanem. Isulang. Saan ka nga gisang? Mawatam? Anya? Ala, ingka manganan. Nakapilpili ka si kabakla. Kunamlan no ado ti may tultulong mo dito'y balay. Agarte ka kid din na tao. Unay mo tinday tang aramin dakan ka. Kasla saan ka tao iti kasta pampamahian da. Win nga rod. No, dala ko mababali na pagkamangak. Pumanawak lang ni balay da, uncle. Ha? Diyak kun maanusan ter aramiden da. Amom, ang dagayam angkel kong agsapsapol iti kadwa na iti balay na. Iso na laang tasan ang dito'y lugar tayo. Kasta aya. Wan, awan asawa da nga angkel ko. Iso nga awan anak na. Kat agsapsapol iti mabalin na atulungan. Pagadalan na, iti kasta, adamot tumulong kan kwa na no lumakay. Kasta ka di? Ay, siyak man nga rod, friend. Iti kasta, makapanaw ako ni balay da, uncle ko. Sigurado ka? Wen. O sige, kasaritak ni nanang inton malam. Ibagak kan kwa na tinagsaritaan ta. Iso na lang, tamaya dayo ka kanyak na bilang. Okay laeng. Sana bale. Taagsarak tan tulat ta. Kan agtali na idlat ta ti panaggayim ta. Tinapatag. Makapanaw kan iti sidong da uncle mo. Maasyanak una yan kan ka, friend. Nasingput day siya akabsat ko, Mika. Kinapudno na, inawaga ko, naibagakon kan kwa na ti maipapankan ka. Kasta ka din, Nana. Agyaman na kada kayo, ah. Awan na nyaman na. Ngam kasanon nga numamuan da uncle mo daytoy. Nagpakada akon. Awan mo't bibiyang da. Kinapudno na. Agkakasakit pa at imbagbagada kanya, da uncle kan auntie. Gapo iti pa nagpakadak. Anya? Iso, pagyamanak. Gapo ta saan da kalinapdan. Ay, unay mo tindagi dyan nga agasawa. Nala, di ka madanagan. Da kami ti tumulong kan ka. Basta igad mo ti panagadal mo, ah. Saan at yararamidan da kan ka ti lapod. Tapno sumaya at tibiyag mo. Naulpit unin ang uncle ko. Iso pagyamanak unay da Nana Sandra, nangro na ka ni Karen. Ta tinulungan da, tapno makapanawak iji balay mi. Ay unay matanday dyan nga angkel mo. Angkel mo pa'y matamis mo. Uwan nga rod, tata. Nagsakit a panunutan, tikas di atrato da kanya. Iti mano atawon a panagnaad ko kadakwada. Pulos ajak na rik na napatega kadakwada, tata. Kasta kaday. Ay, una yan. Nagamala, lipatan mo day jay. Tinapatag ka nakapanaw kan. Saan mo mapadasan dito, tinapadasan ijay. Igad mo ti agadal, ah. Siyak ti makaamaw, iti amen. Pagyamanak unay. Awan anyaman na, Mikaw. Nagmayat mo ti kastoy.
Bumangon na ka nakasaganan ti pamigatan. Uwan tata, nasapa ka nagriing tapno agluto iti pamigat. Magusto ak unay daytoy lutom Agyaman ak unay tata. Naglaing kagayang maglutom ikaw. Nala, mga tagarudain. Kalpasan na, kamutain. Tama nga numaladaw ka. Saktong ti makaamaw dito kusina. Hello, friend! Hello, Mika! Kumusta ka matan? Ay na, nasayat mo't friend. Nakaragragsak ak unay, gapot na nagsingpot ni Tata Cardo. Wan, nasinpo ta talaga ni Uncle. Awan palikot kan kwa na, friend. Ay na, win nga ron. Saan pa naimot Ipaay namin na kasapulak. Nasayat nga rin no kasta. Iso asaya aton ta agadal, Hindi kasta, makaturpos ta adwa. Ay, day ta talaga ti pang pangrunak ita, friend. Kakonsentrate iti panagadal ko. Gapot ta kayat ko amaragpat ti arapaap kung agbalin a nurse. Manumatan atawan tinaglabas. Maging ito. Saan pa'y nagparparang ni Miko dito'y balay? Kanya kumangay no saan nga umayak parang. Siguro akit at damatan ni Jay syudad nga agtrab-trabaho iti parlor. Ha? Isulang mo ti trabaho ti bakla. Awanan sa bali nga muna trabaho. Anya? Nasayat mo't umayak parang. Kaya tadamatan maipanakil na. Ang umay lang baklalata nga awan ser-serbina. Orasanan, mangin papain. Anya? Ay, manula-bula ng teorayain. Makagraduar kanton, Mikaw. Uwan nga ron, tata. Kasla kaano la day di imayak dito Mikaw. Awan ka di ti plano, mamapan sumarong ka rijayan dangkel mo. Ijay nagyan na miday. Ha? Awan magparikot no sarong karamida. Kwa tata, saanan? Ha? Amok matla saan daan naragsak para kanyak. Kansipod pa'y. Marik na kasanak ang napatag kadakwada. Ngamin, no napatigak. Hindi pa'y lako maasinapol dak. Nga maging kaita. Hindi dak mat sinapol. Ha? Sarong karak to ida. No dan trabaho. Hello, Manong. Hello, sadra din ko. Kumusta kayo dita? Nasayat latamot, Ni Miko nga ay, kumusta mo tan? Nasayat, mate. Isungay mawagak, tawisin kayo, into naggraduar. Ay, kawon umay kami. Ay na, sigurado ang maragsakan ni Karen. Mala, namnaman mate yung mayaw, Wan, Manong Cardo, sigurado. Ay na, congratulations, Miko. Ay, thank you, friend. Kan, agyaman akmat kada kayo, Auntie Sandra. Nangruna kada kayo. Tata. Awanan yaman na, Mikaw. Tinapatag nagraduar kan. Wan mo't ngagpaiso, Miko. Ay na, magkakaran na ka mangawag kan kay ti nurse, Miko. Agyaman na Karen, my friend. O anya, naisaganam ka di amin nagitinaskan nga laan tayo. Wen, adami na ijalugan. Nasayat nga rod no kasta. Awad gayam, in-check mo ka di tilukan no awan problema. Ay na, siyak pala tidamagam. Amamatan kanyak, tunggalad na pag natayo, nakasigurado tilugan. Nasayat nga rod. Ayabam nga rodan da Jenny kanre, tayo matan, ang mga nuimunan dagiti kakadwa tayo. Kitam da ita panagmanmanehom ben. Itay kapayasuyab, asuyab. Kalasan na nairuam kanya. Inton kuan mairidop mo. Ben! Deras mo tanday taturturungan!
Ay na, agyaman ak una iti panang sarungkar mo kanyak dito yung hospital, ah? Ay na, awanan nyaman na. Si kakit dimot. Nakaragragsak ak unay. Gapotang umay kalata sumarsarungkar, friend. Ay na, naimbag ka pa. Tamalagip naklat nga umay kumustaan. Dang Kelvin, di na pa'y malagipan si ka. Ay na, di mon panunutan da ita. Adan tulat ta tigundaway amalagip da ka. Kan maamiris na dagiti sana nasaya at nga nararamid da kan ka. Ha? Ala, adagsang ko ta pasyente, Mika. Uy, Harold, panawan ka biit, ah? Asikas wag naging pasyente. Ay ko, nasakit di baka nawan nga ima. Kastamat na isakak. Oray siyak, nagsakit ti dua sakak. Diyak maikotiga po iti sakit na... Uncle Ben! Auntie Minda! Miko, Miko, Anyat na pasama ka da kayo, ah? Diyak pagarupan na da kayo gayam ti pasyente. kwa, mapan kami kumaijay ili. Agkasarang amin ti maisakan, kasto'y matan tinapasamag ka na kami. Anay Basta ko. ka di. Ala, mabit lang. Dalusak na isugat nyo. Kayat mo asawan. Dito'y ka ngagtrab-trabaho, Miko. Auntie, uncle. May sakam ako na nurse ita dito ay. Intuloy ko ti panagadal ko idi pimanaw iji ayan nyo. Intuloy ko latang oray na rigat para kanyak. Ngagtalaklatan iti tao adyak kapkapin ano. Kaslain pustak ti biyag ko iti tao adyak amaam mo. Angem, makunak anagasatak. Gapota nakasingsing pet ni Tata Cardo kanyak. Kaya't ko ti umay sumarungkar iji ayan nyo idi. Angem mariknak ngamin asa anak anapatag kada kayo. Iso, sa anak ko na nagpakpakita pa ay. Ay, sana po no dayta, kanakan. Napatag ka kada kami. Miko, pakawanan na kami kumakadagitisan ang nasaya at nga naraaramin mi. Kan impakpakita mi kan ka iti kalabas. Amok ang naglablabas kami. Auntie, ayos lang dahi jay. Naglabas yung dagi jay. Nagbalin akarit kanyak dagi jay. Tapno ituloy ko ti panagadal ko. Gapoy ti da ita akarit. Adak ita ditoy. Kitjak pulos ni namnama. Dito ita yung agkikita, auntie. Uncle. kasano na ito yan. Saan nga umdas ti kwarta tayo pagbayad tayo iti bills tayo dito hospital. Huwag nga rod. Inawagak itay ni Manang Luz. Ngam na iranamat nga awan kanu kwartada. Kasano nga tan. Naimbag nga oras yu, auntie, uncle. Saan kayo nagparikot maipapan iti bills yu dito hospital? Gapota siya ako timang bayad. Walang uncle. Ay, nakababain una yan kan ka, kaanak. Ay nan, auntie. Ayos laeng. Awan mo ti paggastusak, ah. Adamot basit nga ornong ko. Ken umana ipagbayad ko iti bills yu. Agyaman kami unay kan kami ko. Nakaananos ka nga ubing. Kasta unay ti kinaulpit ko idikan ka. Agam nagtalinadlat ti kinasayaat mo. Walang uncle. Gaputa mo asaan anasaya at agibales. Nasaysaya at lata tinapakumbaba. Iti kasta, nalagan ti panagbiag. Agyaman ak unay, kaanakan. Sapay ko matagtalin na ti kinasayaat mo. Liklikam ti agbalin anatangig, tatibiyag kat kaslapilid ng agtultulid. Saan ngay tagnanayon kat adda kay tingatok, ngam no nasaya at ugalim, agtultuloy ti swertem. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay.
Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.